Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau. Hakshel Mantri Dr. Sapam Ranjan ngasi Intensified Pulse Polio Immunization Program lising ani kunmari hawdokre. Security Force na raija sigi tongan ba mafamsingda lepalaitana thibumbagi thabak chathari. North East India Film Festival lising ani kunmari ngasi dagi Manipuri State Film Development Society da hawragani amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi New Delhi Sushma Swaraj bhavanda pangthokadaba Kendra Mantri Mandalgi mifamda saruk yagani. Hakshel Mantri Dr. Sapam Ranjan ngasi Intensified Pulse Polio Immunization Program lising ani kunmari hawdokre. Directorate of Family Welfare Services Manipur na State Health Society National Health Mission Manipur ka khusam naduna Lamphel de Labor State Family Welfare Training Center campus da pangthokpa thoram amada polio pithakpagi campaign hawdokhi. Thoram da wangang da Hakshel amasung yai phayumbal Mantri Dr. Sapam Ranjan na hai Bharat asi polio free oire haiduna lising ani tara mari da laukthokrabasu ngasi phawba polio pithakpagi campaign asi sang naina chathari. Masi lebak asigi angang singbu masa mawu phana amadi tinjang kaijang dana thamnaba section thorang lokhatpani mama mapa oibasingna makhoi macha singbu masa mawu phana thamnaba polio hidak pithaknaba mantrina appeal tawkhi. Health ki programs yam toina khoi sumai tawraga media gi ichini naw gi mateng lawraga tawibase. This idea, this awareness, this function has to spread Manipur gi jaga khuding makta imung khuding makta mama mapa oibi ba khuding makta spread torga immunization haibaze daka oi karam kanda karim hidak pigado pok pakanda karam kan pigado tha taruk ta pigado tha ani pi karam bano haibaze pulse polio gi matamni haibado mayam the spread to bina baida makta Manipur leiba imung khuding makta yobiraga. Let's all fight, unite duga khwaidigi maru oina the health and well-being of our future generations akhoi mayamna sum yakpi gadawni haba wahi si thamjar. Intensified Pulse Polio Immunization Program asi ingkomjal isingama samapan mapsra manga da hudokibani masina Bharat ta polio lena lehendana ba khongthang ama oina changsilakibani program asigi manung chana raija sigi jila tara ta polio booth chahum yangkai taru hangduktuna sahi manga phawagi manung da leba angang sing polio hidak pithakli hayengdagi hauna yumthong khoding changduna chitha hoba angang sing polio pithakani sahi asigi oina angang lak hom lising yangkai humdoi henbada polio hidak pithaknaba pandam thamli masigi damak supervisor charte tarani thoi masung vaccinator lising tara mari chani yangkai taru sijinari. Amurom the Indian Medical Association Manipur State Branch ki chairman Dr. R.K. Lenina Intensified Pulse Polio Immunization Program asida pokda ngai ba angang dagi hauraga sahi manga phawgi angang sing polio hidak pithaknaba appeal tawri. Ngasi dagi numit humni chupna Sathagataba Intensified Pulse Polio Immunization asida pokpadangari ba angang dagina sahi manga suba phawbagi manung da leiba angang punamak pulse polio ki immunization gi hidak pithakba asida putoktuna yahon binabagi damakta Indian Medical Association Manipur State Branch ki maiki dagi haizari masina aikoi gi iram tamasidagi yamna wan honatuna muthat khraba polio hairiba leina ase amuk halaktanaba matangaraba upai oigadoribani mayam punamak yawbinabi damakta ningsingjari. Security Force na raija sigi tongan ba mafamsing da lepalaitana thibu humbagi thabak chathari police ki pauna hai Imphal ki ISBT manak leba beauty parlor amadagi sel khaibada chenabani haiba KCP noyon gi mioi ani arang Imphal West District Police na Tangkol Avenue dagi phare makoidagi mobile handset ani Honda Activa hama phare amoronda National Highway kunthatare Imphal Jilibam lambi amadi National Highway ani Imphal Dimapur lambi da tangai phada polam sing poba gari satuk tara security gi akanba section thoranga loinana pusilakhi. North East India Film Festival lising ani kunmari ngasidagi Manipuri State Film Development Society da hauragani hauropagi thoramda Rajapal Anusuya Wike saruk yagani. Festival asi kendra information amasung broadcasting mantaloi amadi Manipur State Film Development Society gi miyang makhada Thauna Manipur Film Forum Manipur Directorate of Information and Public Relations Manipur amasung Department of Art and Culture na punna sinbani hawdokpa namit aikoi yum amasung samkhok film sing utkani
नुमित मंगानी चथगदब फेस्टिवल असिदा फिल्म 13 उटकनी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली की सुषमा स्वराज भवन पांथोकदब केंद्र की मंत्रिमंडल की मिफम सरुक यागनी मिफम असिना ताम अनिरक सुदब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुचिंग सरकार असी अरोइब मिफम ओइरब याय लाक्लिबा लोकसभा मिखल की दमक बीजेपी अहानबगी ओइना मिरेप चामा 35 की लिस्ट फोंगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी मिखल थेंगनगनी आक्सल मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट मिखल थेंगनगनी बीजेपी लाक्लिबा लोकसभा मिखल राज्य 13 यूनियन टेरिटोरी अनिद मिरेप ओइगदबसिंगी मिंग अहानबगी ओइना लाउथोखिबनी राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी लुचिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस याउख्रे RLD की लुचिंग जयंत सिंह की दल असी NDA यावरे हाइबदु ngarang केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह अमदी बीजेपी की लुचिंग JP नड्डा न्यू दिल्ली उनरबा मतुंगदा लाउथोखिबनी बीजेपी की लुचिंग JP नड्डा RLD NDA यावरपगी फिरेप अदुबु तराम ओखे मान हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुचिंग मखादा चौकटपा भारत अमदी चौकटपा उत्तर प्रदेश पुरकनब होनबदा राष्ट्रीय लोक दल अचौब थौदांग लौरकनी हाइबगी थाजब लई केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार अमसुंग त्रिपुरा मोठागा नाकल अहुंगी ओइबा यानावारोल ngarang न्यू दिल्ली सही तौनख्रे यानावारोल अदुदा केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह अमदी त्रिपुरा मोठा हाइरगा हेना खंगनबा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस के मको प्रदियोत देव बर्मागा की मरक्ता सही तौनखिबनी सही तौनबदुदा तोंगान तोंगान बा स्टेक होल्डर सिंगी मिसिंगसु सरुक याखी यानावारोल अदुदा त्रिपुरा मियाम इतिहास लम राजनीति की हक सेल थुम चौखट थौरांग कला संस्कृति अमसुंग लोल की वाथोक्सिंग अथु मतमदा वारुसिन पुरकपगी वाफम यावरी हाना वारोल अदुदा माइकई अहुमना यानारबा जॉइंट वर्किंग ग्रुप अमा सेमदना अकंगनबा मतम अमगी मनुंगदा वारुसिन पुरकनबा वाफम यावरी याना वारोल अदुगी तौगदबसिंग अथुबा मतमदा सेमबा यानबगी दमंग स्टेट होल्डर सिंगना मखल अमतगी प्रोटेस्ट न चिंगबा चथरोइदबनी हाइरी केंद्र की केमिकल अमसुंग फर्टिलाइजर मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियाना बल्ब ड्रग्स अमसुंग मेडिकल डिवाइस की ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सिंह हौदोखरे मसी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम की मखादा हौदोकपने न्यू दिल्ली पांथोक थरमदा वांगांगलदुना मनसुख मंडावियाना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लुपा कोटी 50 चंगना PLI स्कीम असी पाइखलपने मसी की मखादा हिमाचल प्रदेश गुजरात अमसुंग आंध्र प्रदेश दा बल्ब ड्रग पाक अहुम अमसुंग मेडिकल डिवाइसेस पाक मरी लिंकटकनी मेड डिपार्टमेंट हाइरी नोंगचुप थंगबा हिमालय लमदमदा ngasi अखाक अराव यावना अकनबा नोंग चुगनी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली अमसुंग उत्तर प्रदेश तजु पारप तौबदगी मयाय ओइरब सांग फावबा नोंग चुगनी हाइरी पावसेना मखाता ना हाई बिहार झारखंड नोंगचुप बेंगल की मफम खरा अमसुंग सिक्किम दा हयंग फावबा नोंग चुगनी हाइरी मेघालय सरकार राज्य की सरकार की कर्मचारी पेंशनर की डियरनेस अलाउंस हेंगटख्रे मसीगी मतंग राज्य की फाइनेंस विभाग के कमिश्नर अमसुंग सेक्रेटरी ओरिबा विजय कुमार चेरोल अमा थोखरे चेरोल असीगी मतुंग इना कर्मचारी अमदी पेंशनर की डियरनेस अलाउंस की सेंफम असी सही असीगी मार्च अमदगी चाद्र 39 निपुहुमदोइदा हेंगटलगनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन ngasi intensified pulse polio immunization program lising ani kunmari hawdokre security force na raija sigi tongan tongan ba mafam singda lepalaitana thibombagi thabak jathari north east india film festival lising ani kunmari ngasi dagi manipur state film development society da hawragani amasung pradhan mantri narendra modi na ngasi new delhi ki sushma swaraj bhavan da pangthokadaba kendra gi mantri mandal gi mifam da saruk yagani pauloi jare